Ko gori ke uhu whanga moe he talamalo e whanua ka mai ngā he tala whakatapu ko toa pe. O ku wha whakatapu atu pa me he polokalama ni ka ata moe whainga maari e koe ni. Ke whahoko atu ahe mo polokalama koe hono wha pia mo tom wha paia ka kanti te iti whika nima ki wawau taha nima. Ai ku mai heni i he whini ke whahoko atu ha whatalatala no atu pe. Ke ngahi ka venga ngā ue koia o kune teu ke hu mo ki whalearea i November, ke he whiri koe ni whalearea i November. Pea o ku whawhiawhia whoki ko lama ko e polokalama ni hono wha, ai ma ue whainga maari o tom wha, ke whai ki ai ha whatala noa, ki he ngahi kawenga ke he, ai ku maa o mai ai ke polokalama ko e whiawhini whadanga pea ku ongo le rei atu pea tau polokalama ke teki mautol, i he atapea mo reo mo toki ka tako sia atu pea tau polokalama, ki tau wahe ai mo hataha pe, o ku aunga ki ai ki whanongo i he polokalamani, pea o ku ate taitai le rei, ki te kimodolo hono kotoa pe mea pina. I he taimi tatau pe, ko whiawhia ki taitai le rei, tong whapaia pe me wawa, o ku ne i he laine ke whai ki ai whatala noe. Ahoni tong whamalo tau mao e wike koe ni, ai whiawhini pea malo e ngawe lahi, pe mhen hake mpeni mo whewehake lola halai balu i he ahoni tong wha. Koe whiawhini solo. Koe. Koe whiawhi pure lulu hoki ni heni a taha nima o katopa. O ku whemoe kina pe he lere holo
ono teu i pua tau Kai. kanawe. E Kai. mau ke fu whakataha lahi kona ko kamata e aho wanoa. Lahi kau taki kau minister me he uwhanua kehe nau tō uta mai ki wawauni e aho tōnaki, aho tahawau. Kai. O wega ki whatongia maa ia ke te hango tangitari mo hosa fukakai maolonga pehe i wawauni. Kai. E koe sai mo e whakawhawha wawauni e makatounga ia no si taita le rei nau tolu mo whawhotunga le rei ke tāu mo whakawhawha wawauni. Neo mo pe ai pukutuku ai kempeini mo whakawha i kempeini. Au toi mauinga pe foi whatahawa nika te au. Ke koloa ke lava le rei ho tau whatongia no taitari ka taki ko ni ki wawau. Alo ko ki onga pea me i wawau ni sol. Te kau aki mo ki ngā au whai holo e a. Pena ta tala noa pe foki ki ai i he ngahi polokalama koe ko ta situa mai me ai ki he maho inga ko ia ke teu ia wawau ke hoko ko e keiti whikaua ia o e tau tuunga ngahi mea whaka ekonomika. Ko inga he ku osi ngāhi bea a wawau ia pe mei na tula hono atakai pe mo no ngahi whotunga tu o e whonua pe me hafua. Ko osi whaka na tula pe ia ki he le rei whakataki mamata pe a ko hangai ko kawenga ko ia ke tō whamahino mo ke whamalanga ki ai. Pe koe ni kua usia koe toki fua taimieni ke whai atoa ngahi whakataha pehe ki wawauna ai kau taki maalunga ngahi whonua. Ka koe tui ko ne hoko atu o totonu ke alupe mo toi lahiange e tomwha. E ne lava to koe kau taki ki ai. He koe hinga he koe whaunga ia e lava ke toi mana koa nge ai taki mamata. Pe ngahi whonua o aweki o lunga e tau tunga wha ekonomika ko tau tokanga ke ngahi mea pehange ko ia o ku ke talanoa ke ai e tom wha, Koe. Koe. Ia hoki so. Ia. Koe. Hako koe so. Ika, hoko koe tom wha. Ia whakataha ko ni koe whakataha mahu inga au pitu. Koe. E koe whakataha mai kau minister o tānoa i whakaluku fua Pasifiki. Panau Koe. peringa ki whakakau wai. Wahaha whonga te nau ngāwe whakataha ai ke langa e takmamata i e region koe ni. Pau iai pe mo e whakawhonga e tama koe me Fiji Airways. Koe Fiji Airways ia, oku iai e fo i sea poate ia, i loto e poate koe ni. Ai asi e koe ai mau inga koe ai transport network a. Ono hange SPTO, ange fo i sea taha ki fisi. Ko fisi foki koe hap malohi taha ia koe ki he Pasifiki e tai min. Tau te fito, ai matapā koe ki haa moa pango mo tongani. Ko tui oha pe oseange whakataha koe ni. O ku lawa ke solo hangai palo parema o whianga ngai mo e region, whianga ngai mo wawauni, whianga ngai mo tongani whakaluku fua. O ku iai pia manaklere, mo mea ko ho haa lahi ai solo ke whakataha koe ni. Ke ewa te nā o mai, o tau nofat mo pore i whakaofofa wawau. Kai tō lalo ta hung tangtari nā tōru. Ke nau e wamau i loa la wau. Ma koe anga pēr whakaukau, pako whiawhia lahi, te koe fuafua whai mai ne whakataha koe nigi wawau. Koe. Au toke pore, wawau kotoa. Te wiai pē uhinga na whiri e whai mai ki wawau ni. O tui o si mea i pehe taupure ana, SPTO organisation ni, ai potential ko wawau ni. O tui te nao maa sio koe ni, te nao tānoa e ngahi mea lahi. O gai mai whakataha ai region ki ke wakameiri o kakato ia. Pa tānoa i pe wakameiri, pa o mai ke me ukau taha meiri me mamani. Kau e whi ahe taha ke whi aho pe ia ki he wakameiri a tātā. Pa koe mawha tuki ia koe whakataha koe ni so. O hape o se whakataha koe ni uiaha ola le rei.
ai tau te whito a mau tō wani wawau ni. Ko ia pe o ku connect le re ai whakatala noa foki o ku ke whakahoko pe mo e taimi e whakataha. A ngā tau foki marewa ke whakaukau ko ia. Ko e taha foki te whito i palapare mai o ku whipaki pe mo e industry ko taku mamata i wawa una. Tuku ke hea nge ngahi mea gehe ka pa ulahi ngahi hui a ngahi mea gehe ka koe wakapuna. He koe ngā foki he koe alu atu ki wawa una kua pau i he take mamata kua pau ke nau puna wakapuna. O ku whiunga pe ai alu wakatahi ia mo ki maudolo koe nuku whoki atu o ku maulawa pe kua ki hafu mea e whakawawawе pa te maulawa pe maudolo o heka wakatahi atu toki au atu he aho e taha. Ka koe kau taku mamata whuke ma ngai whakataha peheni o ku osi time te pile nau mea kotoa pe koe pau ki nau puna he aha koe alu atu ki hena alu ke ngai polokalama ko nau set pe nau te puna whoki ke au ke taimi koe ke koneki nau tolu ke wheitu na whao mea i pe koe koneki mei fisi me nenti pe koe koneki at me New Zealand pe ko fe. Ai aku mahu inga foki ke tau whakakau ki ai ki he tala noa ko he wakapuna. Ka ko ngā ko usai fo peke ngahi tokolahi a kakai o ku nau kei pehe pe ku kei palo parema pe homo fe whalau aki wakapuna pe me i wawa una hono koneki ki modol ki nuku alofa. Ka koe tū koe ni whakataha ko ni o ku nau aloatu he halanga fe. O ku nau takai na tolu he connection koe me i fisi pe ku nau alo atu me inoko alofa koe fe tu unga o kuyai ai palaparema koe ne tau kau taha wapuna ka ho wakai ke he ko mantu i pena ki kamata tala noa ki ai he ta polokalama ki mua atu koe he ta kamata mai. Ka koe fe ho wakai ko hono tu unga kuyai ai kau taha wapuna fe whalau aki wapuna pe mo e ko whainga a solo wa anga ko ke whakau o kutotonu ke whakahoko ki ai ka lava ke o te tau. Ka tau whakalaka me whi palaparema ko ia. Ai te whenga pe ke tāre te whihu i whālahi fo ke lolahi mai e na whihu i ia pe i Koia. tātala noa me koe nā. Te utāri atu pe i he kauwholau. Koia. Inga kauwholau koe ngau o mai koe ke whakataha koe ni. Mei pe seti e hiwa noa o kupuna hanga tonu pe ia me nendi ki wawau. Koia. Pa mau ilo hoke mau tolu ma hongo toi o taritari o te reni. Koia. Unau tō uta mai nau tolu i he flight nendi wa wau e taha walu. Ngo e toko naki ia. Pa koe mau loki koe e whaango fulu tupu koe he ho te re. O tō uta mai pe ai wakai koe ia whonu kātoa e loki koe ia pato e whonu me uno whanga ke he wa wau. Ka whataha koe ni o ku whonu a puata wanaui. Pau te whonu me u na whaanga ke he. Nge kamata he tōna kia koe ni e si ke toi hola na whaanga i wawa uni. Me he ataha walu ki he aho ua nina. Ku ngā mai he atoko naki, pia nau whoki he atoko naki. Koia. Koe mahu inga ia koe e flighti koe ni e so he ku save he kakai ia travelling time. Save nau tolu tau te whito ki he kakai maalunga kau minister, kau CEO, o ku taite nau schedule. Wegi nau te loto nau tolu ke nore a whi po e taha pe, po e uang, o mai o koneki mai nuka alofa toki ha, wai. Pa ua fupeki a ia koe capacity koe e tau domestiki. E kai ke nau lawe nau tolu hento hafu kakai toko lahi. I he puna koe me nuka alofa ki wawa uni. Pagi nau tata ape ni solo, ma te whakatata atu, ai maho inga koe flighti koe ni. Whakatata atu, whakatatau ki he ikanomika koe wawa uni. Mo e tōno no koe he domestic airline ni. O wawa uni o si ova he loki tongi au tupu, ai mau loki no whaanga. Koia. Pahange koe kulau, koe tōnaki koe ni, koe tō uta mai pe Fiji Airways, koe whonu ka atoa ia e uloki koe ia. Ka whakatata in koe ke domestiki, e anga whewhe ke mau whakawhalala ha loki tongi au tupu, ke hange tau ki domestiki waka sea taha fitu taha walu. Mandi koe chete nia koe waka risi ia.
可以， Kung tanon ko wakagogong tao ni. Y12 mo Twin Otter. Y12 may siya na at Twin Otter de wana na tok fakataw mai. Okay. Ke PSP yung wakagoya may pases ta fitu ta valu pe. 可以， E anga fer ke puna mai ai waka pe pases ta valu ke ne faka fonwe loke tongi au. 可以， Fai taha ia so. Ua ki ai. Ka tu uta e anu sila fu wakalai ko no sila pases e wangi au tupu. Pato e to atu mo Fiji Airways pases e toko te au tupu. Pa to e to atu mo Qantas ki Fuamotu. Tau be ko sile pases e toko fangi au tupu. Pa pa te mo fe cross mai hat ko wangi au ki vava. E anga fe ke hanga he no ki waka iki ko ni o fe tuku mai toko wangi au ko ia. 可以， It's impossible. Hinga ko fe economica ia ko o si establish i wawa uni. Pa koe ke mau e tonga nia po lulutai ai fleet wakapuna po koe paanga ke pitolo ke lava ke na provide fi service ko ia. 可以， Moni pe lau ia ku o ku ia e teti e pure anga me yo fi he pa ni ma miliona. 可以， Pa ge ho ha ge pure anga na more paanga retirement fund ni. O moni ka to o lau ia ko ia. Ka e pau ke compare ai foi tet fa ni ma miliona ke foi economica go vavau mo sirini ko tafe mai ko ki ai. Pau ki ai. Fe de va convenient. E si matu apalangi mau fola mai ki vavau ni. Mau tol kon mau si no foi vavau ni ka puke lahi ata ke ha me fa family o fe mau ke al fa vave ai. Ia fenga fa ta fa business fe al hata. But convenient go it establish a transport network. Ko me a mahuinga taha ia ke kakai mono seve publiki. Koe ka tau tala noa e tau tolu e tau e wanima ko iri. Koe tau tānoa e ni iha taimi maulunga e teknolosia. Kono tuake wawa une he interneti me o platform ke he. Ko kamata ke awa e matapai. 可以， Tau hange transport ia ke hai a wawa uni moto ngani whakalufu. Inga koe me au tonge hange he pure anga o way out so. Matu ko tātā no ko ni ko ka tātā no ni ka tau kehi a kata. Ko anga e ku viu tawata ina ke share papau e ao ke pure anga mo poate. Ke na hongo way out ai ngahi mea ko ko. Toku wef pake ke save e lutai. Pe ton ke reduce overhead. Ke ilo pe toa ia ha whainga public enterprise pure anga. O top heavy na pe mo whakalere o nai. Tahi anga he palopare ma o ku whehanga ngai mo o public enterprise i tongani. O top heavy na pe. Te hua kita ke ofisi. O tangutu mai ai ha toko hongo fuwa te toko wanoa. But with the modern world of technology, mahalo pe lava pe ha toko tolu ia whai ngā au ko ia. Pa pau rewa ne online ia e whatautiki te ia. O posi ilonga ia i he Fiji Airways mo e anu sila. Pa taimi ko na te ke fu lere teknolosia. Na e whono mahu pe o Fiji Airways i tō ngā mo e ofisi i anu sila. 可以， E hut menga ka te au pa ha meo koko e taimi ni. Ko toko lahi ange kaka ia ko nau pai online de nau tole tiki te. Pagi te whenau ke whakawhonu ka taha ia i mea. Ingo ko toko nia koe teknolosia o tau benefiti e ko koe u businessi. Pa ilonga pe he u pange
Ngoi pange ko I tongani PNZ, PSP mo MPF, ANZ. Koi. Wala yang ngau higa kaya ATM man na kati ke tosirini at ke yo iloto panke. Inga ngai teknolosia ia. Kai tau te fito ke tak mamata mo airline ni mo whakamaketi ko wanga ni. Ko ava mai matapa ia so. Koi. Ke langa ekonomika whanua ko ni. Mea pango palopare ma kona koe lulutai. Kana e whoke laurea pe he ke ta ofi o te whaha puna hanga tono mai ia ki wawao ni. Koi. Ko uhinga o ku mate ko uhinga ko palopare ma ko domestiki. Ko pe hui pe ai solo. Ko toki puna mai pene Fiji Airways me tau pene fitu pe walo. Tau pe papau e toko rewa e whita puni koe tau tolu I COVID. Ma ko to operate mai pena hafo I tau pe nima. Ha rewa me na hoke u airline I ko ki mua ko ko na service ma baba te ki ha direct flight. E no ke bankrupt pe na tolu ia. Ko ke loto ke lau hingoa te airline ko ia. Ko me airline de fa pe nima. Na no ke bankrupt pe na tolu ia te ke fai mai service ia ki wawa. Pako pe he, o ku hala rewa ma whi whakafuafua e ko ia. Ako I loi pe so, koe taimi o ku maua he kakai ha fo'i le rei. Tau pe ko whi le rei kon koe he Fiji Airways se punanga tonu ko ko ki wawa o ni. Tau whakatata rewa ke fo'i le rei, ko lo tonga Starlink mo koe mi wawa o ni. Ko tuka ho tere ni Starlink katoa a ho tere ni. Pa tau whakatata rewa ke tonga ke I polo. Mandu whenga koni tau whakatata an ke public enterprise pe mo utai. Te tau to'o Starlink me kakai ke save tonga ke I polo mo TCC mo Digicel. E ke lahi ia. Lo tonga mau he kakai ia luxury mo convenient. Ai service ko provide ko Starlink. Koi. Mea tau tau tolo fai fai tu uni ke save tonga ke I polo ka whaingata ia kakai. Inga ko ngahi comparison ia so o ko hunga pe tama pe he mantu ko tano ko ni pero me ko sai ko politikare ko tau ma leading e tau kau na fai wa tu ki he tau tama fai tu ni pe ala to ko ni atu ngai tano ko ni tau te fito ki he pure anga ko na ko ino we ma Koi. ki le ono tataki tau tolu mga palpare ma pu tau pe ngai mo ia tau ki ngata mo ai solo Koi. O ku mahu inga whoke e whakatala noa koe ni ku ke whai e tom wha. Pea hange koe ni koe palapalema koe ni ku tau whipaki mo ia I here tai nimi he tau wakapuna lolo tai. Pea ku lahi e ngahi palapalema. Hange koe ni ku ke whakatala noa ki ai koe tau ongi wakapuna koe o tau ouna. O ku sea taha fitu pe mo taha walo. Koe sea ia tolu nima. Pea pau te koe nau whenga I hawhainga kātoanga peheni hange koe ni ku hoko tai nimi. Ke nau whetuku mai pe ai kau mau whakataha koe ni ke whakataha koe whai. Ke fit in ke lawa whakafono ai ngahi loki koe tolungi au. Tēnā mei tēnā ongo ki wakalo, tēnā mei puna tuo ono nau pe tuo walu ke whingai ke whakakato ai kau pase se koe puna lahi ia o ku whia mau koe ke nau whai pe koe ke loe pe hange ko lau pe mau convenience I he puna koe ia ke hoko pe koe whi puna pe e ua ko mau maha whi ko ngai pe tu. Ka uhinga whake tau whakatala noa he koe e tom wha he ku os mahino pe ia o ku koe toi pe wike whapa whai whiri. I ene tū koe tai ni mi hange pe I tau whakafuafua atu me ngahi information ko o mai he press conference me ngahi mea pe he hange koe he kai ke lava ia ke whai tu uni pau. Ki he lulutai ko I he whai tu atu koe ni o au ki he whiri. Ai rewa ku hange rewa ko mahu inga rewa e whakatala noa koe ni ku ke whai
Pagona ko ke o si point hanga tonu mai pe ki he pure anga ko te now take over ko nove ma ka pau ya o tu kai whakatala noa ko ni aonga ke te whai ha whakakau ki ai he ko tu ufuke da ni mi ka pau ko na kulava pe he Air Fiji o tuku i mai ai sea ko ai ngahi loke tolungi au la pe he whakatau ko hau pena to he Air Fiji o hanga tonu atu ki wawauna ka ke te uesi ai tau puna tau tolu me he kakai ia whetuku te anu sila ki nuku alofa o kunau ke whenga puna pe mana dore ki wawau he nao ngahi mea whafoi tui si o koe ke uesia ngo fwoi halanga ia ke i lava pe whai kau whakatahe tolungi au hau i fisi nendi ki wawau ke ata pe ma tau halanga ata tolu me fua motu ki wawau ki ngahi waka puna koe ne kunau toi fua motu ke whetuku mai whahai ko ia ko koe ke lava ia ke na ko tu koe ke kau ke lava ke na ngau e pe hepe nere ke na ngau e loua pe nofo e lulu tai o whetuku mai a nuku alofa kai hau pe tolu he me fisi me e halanga e ko ia pe o kufia mau pe ia ke whai ha foi palani whakalere ki ai ke ngā ki he ange koe ni kuna ke kamata mention mai koe tapolo kalama ki mua ke tau ki whapipiki ki fisi he laine ko ia Fe ho wakai ki ai ke tau ki whamahino nge whaloloto nge whakau ko ia Also, whai whatanoa mauinga whuki e na ia. Fiji Airways, tau o se COVID-19, mo e au ai puna ia to ono to fitu he wiki. Teme taha to walu, alua to hongo fulu he wiki. Ka koe mausio wa mau dolmi wawau ni. Nea mai hau hanga tonu koe me fisi ki wawau ni. Oku ke langa domestikia hen tolo mai ai o mai koe me ni kualofa. O si excess mau tō ki nendi ki hau hanga tonu ki wawau. Ka kai ko me no sila ki fua motu o ke whinga o mai. O ke langa he tau fritia tau tolu ko lutai o whetuku mai nā tō. Imagine papa na te aka toa mo kau mai ngā tonu. Koia. Nā logo tonga palo pare ma pe nā tō tai mini kono mū mai ka kai kona koko lato e ki fua motu. Ke whenga ke tō mai koko ki wawau ni. Inga ko tau bēra uka tau si orewa ke whai ikanomika. O si mao pe ma ke ti whiunga ia ke nā mo ui ai. Se vesi a eua, se vesi hapai, o mo niua. Wa ke nā logo na tō keita. E papane nā ulawa keita. E toi toko lahi angi pe mo i kaka ia, e toi auki no kua alofa o haua i. Ki convenient go go schedules. Always about traveling convenient. Ke fit in, especially time go very tight for ke schedule o ia kaka i tai min. Ke nā go vacation ni. Awaris pe a fitu ke a hongo fu. O babau dewa ko nā tau mua ko wawao ni. Wei nā roto nā tolu ke toi mōre fai po e taha pe po e ua kosli ia ka nā tō. Ha fō mai i nukwalo. Ka koe tari koko whehui. Oku kei puna hanga tono mai pe Fiji e sia. Ka oku kei palo pare ma pe luluta ia. Kano whinga i ke move mai marketi. A fo i share ko nā tō. How can they ask for more shares? O sen kau ke nā wala nā tolo hen tolo share ko tai mini. Nio nā tunga hukuria me sisi e kapitolo. Pea ko si lawe a fuku mo kau taha ia. Papa ko si ko ke lawe. Ko ia fuku hoha ki he panga ko retirement fund ni. Tau pe ko shareholder ko pude anga retirement fund ni. But time you invest hai ha taha I ha whainga business. They know the risk. Especially industry airline ni. Pana tonga matuko ko foi burden ko o mai siri ni ke lulutai. Ko ka tutu ni kabineti. Kabineti ko ni poko kabinet ko si. Ka tutu ni poate o retirement fund. Ko whenga ko ni ke whai ke he foi responsibility. Ka atu atamo oni. Ko whai tutu ni poate retirement fund. Ke nau to'o mai siri ni and become shareholders.
Koe. Pako tayo ko tau pehe o ku liquidate ia hakauta. Shareholders doesn't get paid. Mm. E pay mau pe ai kakai ko na no ai kautahami ai mua ngahi supplier. Papau lewa e toi hasirini ai. Pa toki vahe lewa ke kau shareholder o whakatatau ko nau sea. Ka Koe. me mauhinga ke whakatanoa ko ni solo. Na e tong ke tala noa ai pure a ngā mo kakai me mea. Ke he puake kona na hunga o tuange mai sirini. Mm. Yo mantu ko unga na o puate ke na u siofe pa anga retirement fund. Invest pako risia ko ia ko na responsibility ya na to. Koe. Pako come back ko ha ka me fai ke rikala siri. Tau pehe papai liquidate kautaha. Ko me pe e saia kono liquidate kautaha. So it's majority of it is owned he pure anga. Iko e hangi pehe pure anga ia engage a liquidator. Pa ange mo na direction ke liquidator. Ke hawa mo sio pe lava o te rikala. Kamantu ko tanto ko engage a liquidator ia. Ma wahe rewa CEO ia. Ma wahe mo e poate ia. Kai huma Pricewaterhouse ia pa whape fu accounting firm lah. Ke na mai mo to fai liquidation. Paka whi tange tama ko ia. Mau whi mau ke mau ilo ko whi lo loto palo pare ma. O whi mau ke mau ilo pe lava scale down e operation ni. O whi ngā ke te survive. Ta tolu ki ai. Papau ke lava u mea lo ia. Koe ha a sirini e mau ka whakataua te UST. E lava kawa u mo ua. Pa toi mau maha sirini a kau shareholder. Ka koe mauhinga koe ke ai ha liquidator. Ke mau he publiki ai foi mo oni au pito. Ma tuka hua pe liquidator ia. O ku mawahe rewa CEO, mawahe poate. E whai rewa na toa ngā ue, pa te nau toki reporting hanga tono mai pe ki he kabineti. Ngahi option ni ia, so, poko scale down e operation ni. Tau pe toa peha tama pailate ia ke ala to CEO. Ke tamte te wahe CEO. Koe. Kai whinga ke mānawa e kautaha. Ke nau ki mānawa atu ke aku ki December ka rewa ku ose whiri. Ka whai hawhakatanoa ki whisi kua haha whonga e ala whai aha whenga o e aki. Wahe ngai option ni ke he ia. Ka whe mau ha business minded people o nau iloe industry ke nau contribute ke pure a ngā ke so lova ngai palpare mai peheni. Inga ko anga ko ta no ko ke pure anga pa pa no fe nga ke hen tolo me pe ka liquidator in mo talang kana to ma ta ha me fisi poko pilita ni o fe nga firm la ke na ma sio ki ai pa na to ki report mai de ke pure anga ko option ni e pa to fili me de me pure anga fai tu ni. E ta whakau ki I whehui atange I he ta whaakoni ki whamala ala mai. Mahino ke te au e whakau koni ko ke tala noa he liquidator ke ala te kautaha ko ia na uhanga rewa toka ngai e lere ko e lulutai. Pe maua e whakafua totonu ko hai paanga kulawa ho mai ko hai paanga lawa e tānaki. Na alawa recover ai e paanga koni ai retirement fund. Aia koe peko taha whake konga ko maare ia he whamatala ke o mai. He koe whake taime taha tau whai tūtūni tau manawa si kau politiko, kau taki, pa politikare. I ono whai ha tūtūni e USC ai pia mōre ai pehe e tamai retirement fund ko moto mohanga o tamate e kau taha pia mōre ai e mau retirement fund. Ka koe taime tau ke whakamahino mai poini. Ko na tūla ia investment I mamani. O ku koe risk, o ku take,
e kita haata paanga pe kulupu pe ko kauta Oia. e ta hanga invest ki ai pe ka pa mau te ta mau o mau e me ko na ta ware ki ai pe tupula pe ka pa ala tu more ko na tu la ia investment ni mama ni o ko ka o inga ko ke lava ia o fa hanga au e ko nga pe ko nga ko man o nga mahina e po ni ko hanga o mai ko e ke ta ki foi kon ko ni ke fa mala mai ko liquidator ko ha ke liquidator ma declare bankruptcy hena wa na fa ke for do na fa ia la bla buia ke ai o declare bankruptcy ko ko foi me be ko la ken fa gau kai hoko atu ko ha na ke declare bankruptcy pe ma liquidator Liquidation is the first step go get bankrupt. okay E tutuni mau pe wanga papau na hanga kautaha ia o whenga ke liquidate ha kautaha o mo uang ki ai. Inga first step ia go get bankrupt. okay Ke tutuni wanga ka liquidate. Ke lava ke recover silini go kautama go na o ki whare hopo mea. okay Ka matuko sai foi mea ko nia ko lulu tai ko majority shareholder go pureanga. Pureanga is still very powerful. Kako mea mahuinga ia he ni ke o mai ka taha tau ata aina. Ka lava ke tau ata. Matiko ko pureanga ko nine na toki inherit pe palo pare na. okay Kako tui ko na whainga tā ia ai. Ke una loto foki ke solova. okay Ka mamu ngari asete ke kakai una feila. So to cover them, mai ha taha tau ata aina, he ha taha ma tau ata aina ko ia o whakatotolo i ha me tau a tika mo mea. Poko whekua mea nei hoko ai foi APC. Ka haka u mea ala whai. So liquidation is the first step pea ato au koko ke bankrupt. Maka Aí ki tari atu kapau e fai liquidator. Pe lava ia o solova pe he kau tama liquidator ia he fem ko de na ma fai ko e fai ngawe. Pe lava na tolo recover paanga. Recover na to ma ume palo pare ma me mea. Aia e malava pe ke te fokle vai ngawe ke a uia bankruptcy pe ko pau pe ke bankruptcy e mea ko do pe liquidator. No, Galapa say, then there's no reason to go to bankruptcy. Koi. Galapa pio whakangata pe whila mea ia ai. Koi. Pero au bege bankruptcy, popoi ke lava he liquidata cover debt per save kautaha. Koi. Ka mea mahuinga whukia ke cover debt, ai mo uhalo ko ke kakai. E lava rewa ke avoid bankruptcy ia. Koi. Ko fai inu ko mai ko ni ko fa hasi o ki ai o wai pe malo ne moni una pe fo ko se ko i he retirement fund i ne lere mai o ku se ai pare mia o aho ko i time ko pare mia aho pe ko ia pare mia pe te se he lulutai it look like a conflict of interest ka fa hanga we kia he ko to ta be o ne tu i fo tata ke he o yo mo foi grupo ni ku hoko e palo pare. Oh, really? Porque boni lahi e koe whihui ko ia. Kako mea whupea o tong ke tokanga ki ai kau me bipa kona retirement fund. Ke whakatua whainga polisi ke malu e nau siri ni ke o te alato pare mia o toe sea i he retirement fund ke malu i palpare mako ia in the future. Kako mahalo ke current system mia ko alao i whui mea e ko ia. Pamea panga ona ala te mea ko ia o tamai ko ia se apa te mai pare mia. Au tō peke ke whakakau lere retirement fund ke rewrite na u polisi mo mea. Ke ona te alato ha taki e whanua o to sea i he retirement fund. Kai tu se fi konflik ko ia. Tau wako whupe me ngai palmare. Au tau peke tau whakatontonu ai ho tau kahau. Ha whaunga te malu e pa anga i kakai. Koi. Ke whakakau wha o seni o go lot ke eke atu ke ka wingi kia pata hiki ka winga da. O ku ai whuke daime taha na e pehe whaki whare area he whati peiti ai. O ku mahu inga ia ki tō ngani ke i ai pe tau kau taha. Kada we se ki fisiko ai pe nau kau taha.
ko New Zealand wai benau e New Zealand ko Australia wai benau kauta ko inga ke fai aki e pure anga hono fatongia ki he kakai o whanua ko tau situation ko tau tolu me tunga ko ni tau fe hape kaki mai ai he whalere wapuna whalot whanua he ngahi tau lahi ko fe he ui o fu fe mau das it really need ka tau tolu ki tau ke pure anga ke ne whalere han kau taha wapuna ko nga ke tau tatau mo ngai whanua ke he ko nga ke whae ke ngai whatongia ke kakai te ok malama bea ke whai bea kau taha whanua ke ka tau pipiki pe ki ai Aku loni ko ke se ia ko ia solo. Tu ke ta no atu I he market share ko o ko ma ko he o international flight ko me I tua pure anga ki Tongani. Ka market share ko Fiji Airways o me ofi he tolu nima miliona Amerika. E matai fika ko ma ko me World Bank me mea. Ai u whakatau tikite international o whewha tapa I maamani ke nau puna mai ki wawa po tonu. Ko ea no siroa mo kontasi mo mea o na me maanaua e ono nima miliona Amerika. So you're looking at an industry of over I he uangia ni manoa miliona tonga. I he whakatau tikite a kakai muri ke nau puna mai ki tongani pa nau foki. Ko tui ko hika mahala ai whenga ko ki ai hatau National Airline ni. Ke mao hatau foi I nasi me he foi paanga ko ia. Ai? O tono pe me whakakau ia ko ia. O te eki ke tau maa te tau tolu ia. Tau whenga ai foi ua noa miliona tonga koni domestiki. Ika marketi domestiki, ma te ko ilo solo nau kau he pate tak mamata he tau la. Pau kau he tonga airporti. Hinga ko domestic market ka dadol ua noa miliona tonga. Ke tau whakalere tau airline ni ke lawa survive I foi marketi ko ia. Mai no ua noa miliona me ai ka fu top heavy ko no whakalere me. Somehow o ia foi whihawa ki ia. He kosi ai ua noa miliona he market domestiki. Ko whi tono no kono koe ke lawa tupu e kautaha. Ta whaki whaka admin ni ia mo poate. Koe ha mea koe ke na lawa survive I he foi ua noa miliona ko koe I he domestic market I taimi. Pofu mamafa no risi e wakapuna, pofu tola he kaunga ue. Mea pango te ko huo kau he poate e lulu taime mea. Ka kuia whi palo pare mai ai, koe ke na survive na tō I whi current market share ko koe ua noa miliona. Hingo ia mea whaka e mini au tō no ia ai. Po koe hala wakapuna kaunga ue. He ko ua noa miliona ko whi paanga lahi ia. Ye marketi ke lava survivor ha kauta. Papau tono no whakotūtohu. Scale down the operation ni. Pa nau focus the operation ni ke make money I he whi marketi wa noa miliona. Papau rewa e make money ai. Pa toki whinga I rewa na lava o taush. Ko-chia mo e anu sila, ko-chia mo e Fiji Airways. Ko e aku ko koe ki wawau ni. Ko whenga I ha airline ke whengawe aki mo fisi. Laki tau e ua pe tolu. Tau tangi fisi. Te mau ate domestiki, but after 3 years, te tau code share I international law. And the first 3 years, mendi wawau Fiji Airways at the Vava'u for a motu is a code-share between Fiji Airways Walutai with Vava'u Airline. For a motu nenti Fiji Airways pe. Hinga foi formula ko ia. O si create market ke te lahian. Te tau punakaki tau tolu ia me he foi market wa no miliona he domestiki. Mahalo au ia o no miliona.
pe vau no. So, ange tatua sia ge, ka tu liunga whaa mā ke tia. Paku, au e foi mea goia, o monu ia e ka ungo au e ka utoutai nofo anga teksi mo e hafu. Paku, osi koe whai tau tau goia, ma tuko fia Fiji Airways ia bulu. Laki mo nau sini ngai. Ko whai area, osi koe tau tau te mo mai rewa e maus foi sea e homo fulu pe ua noa ke tau co-chair hau international law hau ki wala. Pue hau he tawhaki koe ta hau ki wala. We gotta give something to get something. Exactly. And we need to establish a relationship. Tai lava ke hoko ngahi whakakau koe ni. O tui solo koko pare ma ko ni ki pare ma whengo fua hono fix. Ke tau ngā au e aki ai kau tama ko niko o si well established ko ni tau tolu o build me ai. Tau ka mata he tau co-chair. Kai pake tau tau ang hamea ma fisi. Koi. Pas tau tolu tau behe tau co-chair ma hasea hong fulpe wanoa. Pas behe tau ni ma pe tau hong fulpe ko stu hamla wakapuna lahi a wawau ia. U ai tau wakapuna tau tolu ia. Mantu ko puna ko e fisi mo anu sila ki hendi o kui ai air service agreement ia between Tonga mo New Zealand, Tonga mo Australia, Tonga mo Fisi. Kami pangofo ko ki hata airline ya tau tol ke fai ke fife Tongo ia. Baba te tau atua foi sea e tahafe me Tongani ma Fisi ke nau puna mai. O tonga hange fisi mai foi opportunity ta tau ia tau tolu. Air services agreement ko fa wa pure anga. Ko yo loto ke ta fu alo ta no ki ai na lose interest e ka kai. Ka ko anga e ko e ai foko tu a whainga mea e tuku loa. Ka mea mahinga ia solo no foto tu e mea ko ni ko fofonga mata ka kai. Koi. Pai ka ai nia ka tau whihia po koe. Ka whai foto tu o ni ka tau sio ke fofonga ka kai. Mo e more o tau ka kai ki muri o tori. O si ango ia nei mi mau pe whainga maari ia hendi. E ko fonua whakaofo ofa tongani kai tau te whito ki wawa. Mari e pito ai whakatala noa ai pako tia o ku loloto pito e whakaukau koe ni ke tala noa ki ai. Pako mahino ngofua o pito ke tau whakaukau ki ai hange koe aku ke tala mai ke tau fu alo o te fu loloto atu ki mua atu koe ngaha e whewai pe a te hala ki hole whakaukau ai ko kaku mahino pe mea koe ni ke o mai. He ko mana tui pe foki he press conference hono tala mai. Ta hai palo pare ma foki u whenga ngai ma lulu tai he tai nimi. He ne kamata ma koe nau lere mai. Lahi ngahi mo ua ia koe ngahi tikite ku refund. Aia koe ngahi refund ko ia, tau sata toria ko kakai ia me muri po kau tourist. Oku nau taimi koe na e mao koe ke nau whae wha ipuna ia koe ke convenience ia ka nau tolu mau e waka ia. Pe koe ke lava e waka e fu si aku mahino pe ia koe ngahi palo pare ma koni ke tala noa ke ai mena koe wakapuna fu ke koe wakapuna to tonu tau ngawe aki ke lava whae fetu ke tala mai to koe ngā pia whainga palo pare ma e tomu wha ka kauni ku ke o atu ai solution ki ai mo whakaukau ki ai ko e ani te tawala whai pe koe tui koe me pe ko fia ai koe ngahi koe whatala noa koe ni ke whai neongo ko ta tala noa taua ke ngahi mea ki he ho campaign whare area. Ka ku tau i heni ia. Pe ki kakai ke nau hao whanongo ai ko ngahi ko mea lere ko mea ni oku hanga e he pule anga o whaka ai ki tau tolu ki ai tau hao o tala noa he maa mo funga te tau maa wahe wahe. Ke ita maha kakai he taim tau tala noa he ko mea oku nau hanga o edge te tau tole people. Please come and talk he ma wahe share. Pe mea ke hea pe kuna uwhia ngāwe a ki whakaukau.
ka ia I pe ka ku wha malo la he tau ia he whakatalana o ke whai ke lulu tai ko tu mahino le rei. A ke takita inga taimi ko ni ko loto mo ki iafe ki he budget. Ko ilo whako ko taha ia ai te whito ngā ui a ku whai e ha taha whare a rea. Ko budget. I whai whare a rea. He ko tau ko toa pe ko lao lahi ia o ku whai ma o pe whare a rea. Ko no whai ko i budget. Pe aku pehe ni ko budget ko me anga maheni pe ia was o mai be me pare pa anga ia fu foi format was di mai be he ko ki me ai ki pe aku ri holo ko he ko foi format ta tau pe ia tai mi ko toa pe ma hanga me pe he ka ko ilo he ka ki tala ta wa fu le fai ki ai he ahon ka ko tu ma te sa ki ta ki kamata i mai he ahon pada toki o ko ta taimi pada ta toki hoko atoa he ta programa hoko ko nga ka kolo pe ka te awia ko nga ka veinga ko to me programa ola ki wa wen ke fa ku ke ala ke ai tala noa ki ai o ko fia he ko ilo o ku pakai ki pe aku mahino ka ko pe ke ta ki kamata mo he budget ke mai be mo ha ki wakai ki ai na kwa fa inga palo parema fa inga loophole he budget I ho o wakai ke ngai tau ko to pe fa ai budget o kweve ha ki wakai ke ta ki kamata e do pe budget ko ha ki me auto he ta miniti ko ni ono pe fitu ko ni to e da ki ko to ai Ko ilo pe solo ko whiu maho inga anu. Ka ku no tai mia ke ka fu whakaloloto ke mahino au pitu. koi Ako kore pe ke uhu whanga atu ngahi tawa whakatamu. O matu ko mea pere ngesi patseti pa hua pe ki ai. Pe hoko motoani ka motua whakafofonga pe ka tamana singa I whare area. Anga whumpe e ku sio atu me I tuka. koi Pahange pe ko whakatawa noa mai. Ku hange foi formula ia ka foi mea hanga maheni. Hange ia foi mea hanga maheni. E ku alatu mau pe pure anga ia aho o malohi pe na utoru ia I whare area. Ai tu pure mua, matu ko tāno pen me tu anga e ku sio. koi Ai o ka pe e tole rei pe ke tau kau taki, tau kau tamai whare area, atenseni are, mo hai pe haka kai. Ai anga share atu whakakau koe ni. koi Pate ti whoki, so o si ai pe ai kupu ia I he konistu tone, kuptahe hiwa. O ku whakamatala mai ai, hono whakamawhai I ko goe whare area, ke nau whao e lau kona goe Appropriation Act. koi Inga tau patseti whakatau ni. Ka te whakamatawa mai beia ai, o ku pau ke whao e patseti ke nofo I loto he mahina pe taha ua. koi Ko tongani, ko financial ia tongani, ko siulai ki suni. Inga ko mahina e taha ua ko tāno ke ko nistu tone. Ko financial ia ko ka Amerika ia, Januari ia ki December. koi Pako tui ko tofu maulere ki New Zealand na ku siulai suni pe mo New Zealand. Inga, o nofo mai, ai ko nistu tone ai, ave mawhai ke he whare area ke nau whao Appropriation Act. Pea ku nofo pe mo ekto ia ke mahina pe taharu. koi Mahino ko kalapa te ti, os wha mawhai e whare area ke nau whakapas e laupa te ti he takoto. But we ain't never met with the Public Finance Act. koi O tala noa rewa ia ke whaunga ko koe, hono maluki ko koe, ai kapanako ko koe e pure ana. koi Pau, toi tala noa pe mo ia I he loto pe he mahina tahau. koi Ka mata pe me si wai, o whaka osi pe ki suna. Mahino ia me whata noa e solo.
all budget approve I he whakamore mo paanga hu mai o whakangata pe ia ke mahina tau. Koe. Papau rewa te tau comeback lewa tau be o tau kamata I he recurrent. O iei fuke ko ngā ua he tau budget ko recurrent mo development budget. Koe. Ko recurrent ko tau paanga tāna ki ia versus ke whakamore ko pure anga I he wahe mo he hāfua. O whaiai mau pe no ia o ku wha takoni mau pe no aseria o mi avarisi holo he no noa miliona ke fitu noa miliona. I he budget support. Budget support. O whenga ko ni ke mahino ke kakai o ke he budget support pa ke he development fund. Koe. Ma te ko whekonga ke he ne ua he budget. Ka ko ata to tonu whoki ka whainga pure anga ai foi ata ko I he recurring ni. Koe. O ase ha tau wiwi whakapaanga. Pe asi ai e lahe paanga ko u whe maa ke sustain na ko u se resi ko ke kakai. I he whare mahaki, I he kau polisi, I he kau whai ako. Ke ua na whai ange o ku tō lalo se resi ko iapa ue sia e kakai. Ka ko anga maheni mai ko tau tuku wharaholo. O tō lalo mau pe tau I whakapaanga tau tō ke mao e whaksirini ko ke whakadere ke pure anga. Koe. Pa tō lalo mau e pe ai fitu noa miliona. Pa kui rewa mea o budget support, pa ku mai rewa asteria makasko ia, o tarapuni foi mea ko ia, kai lava ke lele I pe pure anga. Koe. Ka mantui, ko whai recurrent ko ia, o ku nofu pe ia I loto I he mahina tahangua. Pa wha avarisi holo pe ia I he onongea miliona. Pa pau, teke au, o se tamea pake alo track back ke whai mea ko ni. Teke sio ko he recurrent I he tau e walu ko si. O biai maha pe se te whaa pe ni matupu ai. Inga tupu me whaa ngea o ni mangea o lako ono ngea. Pa mai whaa iai mo pe me patu support ia koko na whaa mai a seria ki tokono. Pai foi inflate koko e me iai ki he hiwa ngea hiwa whaa miliona. Ka tako o si paseti koko plan ki moana e walu ngea fi. Ko foi inflation ko ia, ko tui o ku ngea I paparema iai. Whatatau ke tānoa koe ko ni studone, whatatau ke tānoa ko koe ai Public Fund Act. He ku whakangata ia ke mahina taha ua. Ka whai development budget ia, ko siwa uia, o ku o mai ia, o ku ia roll over, tapu he papane ke lawa hawhi mea. Roll over mai paanga ia mi he financial ko o si. O hao ki he. But alu mo fui mea ia, e kake o sia within the 12 months. Koe. Ka mantuko ku hala fukia he tāno e ko ni stutone e ko patsete e whonua. O pau peki slot pini e mahina tā. Iko hako wawhi developmental ngea miliona. Ka weke o sia within the 12 months. O ku hala no whakatu kātoa me o nei he Appropriation Act taweta. Mahari. Paua ki ai solo. Ai pe Appropriation Act kia ke he pe kama whakapāsi o nei. Ke whaingo fua e tari ui e pure a ngā ki whare area. Ke wā tonga e whato wholofola ka tu I e ne tala mai ki whare area u ke mō lava no tolo mui whakale rei e ngā ue pure a ngā. Koe. Matu ko fu whakata e patse ti ia. A to e kawa mo development budget i. Matu roll over e pa overhead. Koe. O ke hui pampare mai ai, ka matu ko tātā noa ben mei tua.
Kau ia kau tama whare are a tensia seniare ma kau tama matike tika halao. Pongari mo ne mea ko whakawhiowhia ki ai. He papau na nofo pe me a ia e whi appropriation act pe ia ke he re-caring ni. Moi patu support. Whai me ia taha ia. Pa e whai rewa a tari ui e pure a ngā ke whare area, o ko whai ngofua hono si ofi. Papau rewa we have project development ni. Tau whakatata ak, langa koni whare maha ki wawao ni, po e hala whakawakawa. Papau ku mono he patseti ko ni. I have for a supplementary development ke tānaki ki he, ke whai ake no monitora. Fula he tāpu te tau whare area masi. I have a supplementary. Pa tau pehe rewa, papau ko hala whakawakawa, ku tongi au miliona. Kamantua tongi au miliona ko ia, e kai ke osi e whai mahina tahaua kon koe, a financial ia ko ni. Ko i tau ilo tau tolu pe a vilo polo katoa mai, e whai tongi au miliona ko ia. Papau rewa tau pehe, ai atu a vila polo mai, a u project whakawave vame. Tau pehe ko langa ko he whakawa, he takpateti ko ia. E mao e te au miliona, pa ko whai stage ngā ue whai ai. Ai lewa whai supplementary ki he patseti. Ko te au miliona nai, ko panga ko ia e ngā ue ke financial ia veni. E lawa rewa ke pai ke hei e tau re-caring ni. Pea whaingofua ke tau ka whonga whare area no mui mui. Pa whaingofua mono mui mui e u development project ki. Kono mono taha te supplementary. Wai tau tāpune tau whare area. Ko tau whenga when ke accountability. Ko tau whenga ke rule of law. Good governance. Ko tau kong sapa sui ia ia development ni mo repair. Ia para ko ai sio, ngatu sio pa business yan me to. E pa mo pe ki ai o ku bridge he foi fai to ni ko ia ai me ko ta no ke public fund act. Man ko fuka pa nga ko ia it's in a slot of 12 months. Mo me ko pe ta no ke ko ni stuto ni. O se ora ko he ta u patseti kon ko o whakapasi mai. O sa to ke fe paki ia ai so. Man tu kata ma whare area. Kaguranga, o tu kata whare area, but I follow o mui e patseti, o ki lau ku ko ni stuto ne, o public finance act. Manui, ko te awe business ia toka whengare, o te pau ke te understand e kita in and out o koe pure anga. Ke te lava project me e growth me mea ko te whewhai. Ko te e, o tu sisi a taimi. Ka anga e ku sio. Pa ofa pe e whai te tānoa koe ni, e tai lahi angi no tānoa. E ngoni whakamatala au, o ange hawha ianga mahe ni. Pa ko ilo e au ia o ia lau ia whakaikanomika. O ia me ui ko inflated budget. Not the real budget, it's an inflated budget. Ka mea pāngo fuku, hange fuku he lau ia. Tadau be Public Finance Act me koni stuto ni. O whakangata mai ke tau nofo pe he mahina taha o. Wa manduka ka fusi mai patseti ke nofo pe ia i recurred. Mahina taha o. E asta stagnant ne growth ia. Pasisi mo ngā ui whai pure anga. Ka whemau whake tau ilo tatoi true color. Pa whainga fua ngai accountability, tango wahe pehe i ai. Whainga fua ke ātita, whainga fua ke kau whare area, pa whainga fua ke time reporti. O loto sisi e tatai ni. No. Ka loto me o hape o sukua nā pa kanga whai hau ki homeworka. O ki hui ke public finance, pa hui ko ni stutone. O ki homeworka o tui mahinga peke te tālanga i me ani. Manda ko te pore ke algi whare area. Ke te atu mawhi mama for over ka tawa te wingo whatano, maybe I'm wrong. Malpe we ha ko ngai ko ni stutone, Public Finance Act. O ku tonu pe ka utama. But I've looked hard into it. O we have palpare malahi o hoku.
ke então ku ke whamatala whaki i he konga koe ni he tā ngawhi mai koe ni he koni stuto ne. Pe ko kau whuki au me kakai he tanguntu ko o sio ko mo whawhanongo ke whamatala ko ke o mai. Ngā koe ki ngata hane maari e ka aku mau lava sio atu o guai ai mo oni ai o tutonu ke whaha. Ha ilo lahi ki ai kakai. O tutonu ke whaha tala noa lahi ki ai. I si koe ni koe tala mai. Ka kou pehe pe i ne tu koe he whiawhini. Ke tangata he foi konga koe ni. Koe ngahe ku o si ulahe pito ai fo i talmarema koe ni ku ke o si hanga e koe ia o lere i mai koe ni ai i siu koe ni pe ku koe ngā o mahu inga ke kakai ke nau whanongo whalere ki ai pe koe ngā ke ta foki mai te ta hoko atu i he patseti. Koe taimi koe te ke te whakaloloto holo ai i he ta nofo holo koe ia e mahino lere ki kakai. Koe ngā he taimi koe te tau foki mai koe ni he ta polokalama hoko. Ka kou pehepe o si mahino au pito ai whamatala koe ni ke o mai e ko ia. Pa koe mea whuke ni taha e ton wha ko pehepea koe ke tarat koe i e polokalama. Au wha mai whoke he kakai kau voters. O ku whia mau ke tau whiri hataha ki whare area o ku wahane ki kuku kuku. O ku wahane ki oa mani ki kuku kuku. O ngā kuna wha eke mai ko haa mea ko eke ke alo whai whare area. Mai wha koe ni ku ta whai koe ni. Ka whukukuka o mandu tonga whukukuka tau whare area e wha mahalo pe tonu. Kukukuku. Ko ngā o si whe unga a noa pe ia ki whare area. Ka neongo ia te ta hoko hoko atu pe. Ko ngā ke whakatala noa mono whakamama ngā ka venga koe ni. Ka ki ngata pe i ho campaigni ka tokoni whakaloko fua. Ke kakai whanua ke tau tala noa ke mau e mahi nohi ngai mea lah. Pe hange ko tala mai, malpe na kua hamea ia te tala noa tau kia i ka ku au hataha ia tala mai ke taha loia o tala mai po hawhai ngā ka mai whare area ku ko mea ku mo miss out te moe mea koe. Ka ku hange koe ka poini koe ko whao atu. Ka koe uhinga ia ku nau tala mai ka tau tau ke tau hao tala noa he mama. Ke tau wahe wahe pe tau. Ka tau wahe wahe koe ia ke kaule rei ke mea koe ke tala noa mai ke kaule rei ke fofonga kakai. Ki he kakai e whonu. Wahe wahe. Tompa ka koa me o ke whie wha osi aki. Ka taki pe he ta ngata pe he foi ka venga. Ka mana tui pena ta ai pe ke pe he taimina ta afe mai ki ai na o sisi o pe ke ta taimi he kai ke ta lava u whakaloloto. Ka koloa pe ku ta ki te kai mai. Ka ta toki whakaloloto he ta polokalama hoko ka ku atu pe ka pau koa me o ke whie wha osi aki. Ka ta toki hoko atu he wike ka hao. Malo so o pe koe ke hoko e whakatanoa ko ni mea ke lavea ha loto taha asi ngari tu hifo pure angi. Ma tu ne ke sta mai pe koe ko i mea anga mahe ni e. Koi. Pero uina koe ku tala whakatala noa tu whahi e koe tō fola. Koe ke lava whare area ia mui whakalere ngā hau ko whai koe pure angi. When I shared the whakaukau ni, ia whainga structure ko koe within the law ke whai ake ngā haue. Koe whamatara ko o atu o tui e toki hangaka tamaloa ia o tātā puni mai papau o iai ha tōno no i he whamatara ko tala atu. Ka koe mahu inga whake tau o mai ke te pire koe ni. O mai me lau maari e whetokoni. E papau, koe ke aha ki me au te kuku ka te holi ke au ke whare area. Nā tonga ke te mālolo piki tau to atui papau, koe ke aha mea te tō ke au nui. Paka nge pēu pamatala solo, tau ne tō ni mai ko whoki mai, tau ne wawu whenga ki whare area. Koe mamahi e whanua koe ni, mo e whie tokoni ke langa whanua koe ni, o hoko pē koe konga i mōmi. E oha pe ke futo ki tua ngai fua matala ko ni ko whaka i pia weto ta ko toa ngā pure anga ko toa na e whakalere mai tau pure anga. Ko unga pe kata anō ko ni ko mamahi pe tau whanua ke langa tonga to i rei ange. Ma si fofonga mata kakai.
Te mahalo solo sai pike tangata he. Tuke kakai ke nau sionge ke lea tano i ai. O tu ia pe fit pe kia te tama. Ta te o sio pe te loloto ang. Tato ki whaloloto te ta programa pokongi. Ka mahalo mo solo. Mahalo e ke maui. Tuange mai e whenga maari e ho platform mu ke paetala noa koe ni. Mahalo papito. Mahalo pito e tom fa malo lahi atu peko i ngā ko o taimi ko ke whaata ke whahauka ngahi tala noa mahu inga koe ni o tuku he ke honge peko ngahi mea kok whai he ngahi api ako tuku he lai peri ke toki hawa ni ihi o lau konga o whanongoai e aunga ka teki nau tolu. Pea ko tui ni ihi koku nau whaha ngahi whakatotolo o ofi mai he tawhaaki koe ni te nau lawa o quote atu mea i o ngawe aki te nau lawa ngawe aki koe ke nau whaik eke ke ngahi ilo mai au kei koe ni ka ku whamalola hi atu he polokalama i whewhini ku lawa te toki hoko atu pehe taim tatau o e wiki ka hau whamaloa tika tiki mo tolu kotoa pe kainga mo mui mai mo share mai pia mo tohi mai o poupou ki he whatala noa koe nuk whai e tom whapaia kantiteiti whika nima wawa tahanima ka tau toki hoko atu i he polokalama koe ka hau ka mo mea ofa atu ka tiki mo tolu.